Assalamu alaikum mwangalizi watukufu wa television ya Taifa, rehema na amani juu ya hanyu. Dizo wanazioni warejei haruma mazumba ya misomo yemfumtano inu. Zihadhari za ujihifadhi no wade wa corona zistehilo haruma majumba ya usomea mahususu de yaho mji wa enzi moroni. Zinunde za tanabahilo ani Salima Ahmad Ali na Salim bin Abdullah Zarkashi. Ujimlifu wa hezumba za usomea zaho mji wa enzi moroni, wajibu umstehilwa wa hezi azma za ujihifadhi no wade wahe coronavirus. Hobi mwaele joto, umkazo sheibambua, umhoso ye mihono, zika wajibu hosuni muhaini mnashioni na nafundi, kabla ya unjia harumu hezumba za usomea. Umbano lepanza harumu hezumba za usomea, ustehilwa wajau, zinungazioni sao ya uka, zihadhari zonti zistehilwa. Sirikali wari wonesa ukayangela lisimu orinjele koli, honjiale koli respecte ze mesures barrières, emnashoni honjiabo portai angaliwa ekaha kazai maske hahe, ekaha sanjiabo portai rimdenge rimbehe harmai mabidom yao naobala ya hosemi hono, ngasina ejeli ya hatu ikao ngarjo humtria emnashoni honkodeni ardia singena ilami hono ikaisa haihosu. Yemavwamana wahowana, waonesa nyiso za furaha hawo yaka, yemavwamana wahezumba za usome ya warengeze anzima zonti ili uhifadhi uwana no wade wahe coronavirus. Gariona ukana zidhamana zirengwa, sababu hiri uonze, uhuja garunda ukana madhamana wahe hifadhi mbo uonze, uvirilia wana wabaki warejeshoni anamna ya stahiki. Deja hata mru ya chua prosharuma emi wangu yahe elikoli eske hifadhi isangio yavo kwa nabuli wandu wanje kama kajakaza ekashine. Baadhi ya mavamana wa zumba za usomea za kinafsia waonese masikitifu ya hao yaka kwa japaro hundana na msanda ama ufanya heze nchida walo nizo. Wakajja hunda msanda utoka uyonti ya serikali tijeli tile ya hovime temperature kavati hata ya vosisenga rumiao zo siriloni zo sirka udwani ukaya mbese serikali ngwajo hibalia wajibanu wajiwa warnikeyo hau warambie wa oblige donc j'attends que ngio obligatoire abangari wambo Mwenyezi Mungu ambese d'ici peu de temps ikao riparis termoyor gerdo bimwana zone. Iholise Said Mohamed Sheikh imavwamana ngwata hao msanda wajau haruma inuiparo au thermoflash hau kaze mbili walo nizo kazina utosha holiho wanazioni ngwa uhau inji. Abangia harmaze lise kadashinda rere waze thermoflash hizo abo lazima ngarzilindao abo lazima wa wizara wajozi tayarisha sha jitihadi za hatu lise rishindi rihundu za hatu hizo nizo rakarumia leo. Imavwamana wahese IPR ya moroni waenezi wa harume zumba za usomea ili urabato yenamna wa mjio wa kinashioni wabira shawa jauna utunda yekaze hadhari zonti zistehilwa. Le baraza la mawaziri lijimizi wa mfumtano inu hobeti salam tini mwongozi wa Rais Azali Asmani omtundo yesuiha ya himaran ya iliujua walo na uwade wa COVID-19 na wawika ukwa tina na utunda wandu wakanuo wabona ezena uza machancho za wanano wade wa COVID-19 za ladhi mwezi rumilo wabano tiju miongoni mwezi maada za elewa haruma le baraza la mawaziri lino. Rais wa daula jana hasisindia harma miva mili hususan harma le suala lino mvo handani ndo kawa ndo endelee ko tunda wandu ani de depistage ino ho vima wandu wajue wandu walono wali no wandu wesa waroha haurumia ze naunda rozilio rezijuao test PCR antigene zadungapo ya bili ndo kaya haraka sheka o shadwaminishiwa ushangirizo hele suala lino wati nziani umjo haraka wahe ze vaccin ikao mbili ndizo ikawe serikali ishiliana nzimande AstraZeneca ya bili de China Pharma. Alafu wajau harmala baraza la leor hadisi wa muhimu wa ukaya rais wa daula ya konvoke harma
session extraordinaire et assemblée waje kama wabenze wavote waratifie accord ya hatuna sine Bank African de Development ikao warisaidia milioni 20 za dolar abo ngadro ka he namna he Bank African de Development na he Bank Mondial yabo ze 10 millions yo prêt ze 10 millions yo don nazinu hawendele hausaidia zembana zifanywa yewana ne suala la he COVID 19. Waziri Humedi Msaidie hadhukuru masuala likianao no mhezo ya mishahara ya baadhi warumishi wa serikali nile suala la utunda haruma za idara oandikao ngwalibwao nao kwa tufanya hazi hamara ya saya na rudunge mkalimani wa serikali. Le suala ya avancement ya warumishi wa serikali mjwao kaya le suala linu harmo maha hufanya avancement inu ya boyo nge representer takriban miliari nzima 800 millions harmo maha kamili ani 150 millions de plus zenjezi wao wafanyahazi wa serikali haina mwezi ama hama deheli rijuwao ukaya kabla hufanywa avancement general ngabo wandu wa hodari wajua wabira mabavuni wafanyaze avancement zao donc ikabla zimuke avancement ikute ya daula pia 150 millions par mois shaholi ngabo wasawafanya donc ija ikaukute 75 millions ukaya hawe kao ngabo ndo wafanyaze avancement harmo mvaun lo muhimu ya ujua ndo kaya rais wa daula amrisha encore une fois wandu wafanye hazi harumaze wizara mbali na mbali wajue nondo wandu walazimu walibwa na dhamana inu hainika haina waziri yende itekeleze haruma ya wizara hai yeye yajue wandu hazi walo haruma ya wizara hai ikawa walazimu walibwa haukaya ngiombe nufu ukatajero ndabari rongo bar ngabo wandu walibwa batina ufanya hazi ani walibwa watu hata muhazini wasawaru wa muhazini wao wandu walibwa mshahara wa mahala fulani wakati kao wende wahamia mahala hundwaji au wandu walibwa kao sawa roha ngobonze. Madaindo jina ya hii taarifa habari likungumanyo la warumishi wa Komor CTC likamilisha zihazi za nyitafiti wakahuendelea nizo izo watanabahi yankiba isi hibonti hasiba bundowa de wa COVID-19 itongeza ngapo maisha madiru harumwa inti Mohamed Said na Nurdin Polo maelezo ya Salima Ahmada Ali. Hulawana ne mitafiti yafanyiwa nele kungumanyo la huandwa hazi zenatija kazi jalai ya njema hasababu ya uka yankiba ya heze biashara isi hibonti hasababu do wade wahe coronavirus kabati mva harumwa biashara wayeba neze hasara zaho wade wahe coronavirus hola harima womva waho ulozi wahuzao mozindoni ye mafundisha wajao nano wahazi wa biashara za kinafsia zehazi zao zireje idingoni halisi wandu kamba waathirishi handani de wandu kamba ne wasishi le jour kula suku wahime wandu wajiduburi wa parembain wale de wani torongo ne haluha ya shimanga les travailleurs de l'économie informelle be lazima nivuke barnamaj ya husaidia haraka wanadamu kamba ne wao de athiriha harmaizi tongozini mana nekar sangalia yankiba tidia hatu basi be harma ulimwengu kamil iregia dingoni hanamna ya kutosha na wasirisijo kambane harma yankiba ya Komor initoronga harma hususan harma economy informel wantu wao wasaidia harma yankiba harma mafuvu jana basi wantu wa harma economy informel isitia harma dasturi ya yankiba hatu mafuvu zaidi ya mengo mitano kuutujua ya ukao wade wahe coronavirus ureje za dingoni ze biashara zonti nuhoshinda zibasauhe ngeta hao msaada uto mshashi mahsusu do walo na nchida nchashi baishe wade wahe coronavirus abasayinu ushashizi habanuti juu ama yankibara hake jareje ikawaida holiho deze hasara za parehaniha
waendesao ya barnamaji ambao persei watayarisha mkonti wa handani wa hao wao mahaziwizili na 21 barnamaji ya ujadidisha umwenjende ya kamtalani dawla ya Komori toa mafunvu mengo 8 harumajana ili ya barnamaji nikamilishihe hau haraka na ridungeze fikira za hao. Leo likaujanaangalie rapport final na normalement projet ni lazima c'est décembre 2020. Alhamdulillah ho uvenufua ministro wa hatu weze taratibu za hatu sontipia rasino komisaria general de planesheka hatu rakantivano share groupe la service bénéficiaire wanwata hawa la mapartenaire wa hatu ili rimde taratibu bango joka banuti sana kama boka busurmanga bo madeni akaya trene ya hima fournisseur vu les procédures zao maana les procédures ma partenaire zonde donc orishindi alhamdulillah au niveau ministre wa hatu neze miswara za watu pia concerne litata mtartibisho ili rije risane d'ici le juin 2021 libunguzezi la deni za kari zitanziani. Naid Yusuf mrumishi wa hospitali ya Mitamihuli hatolo hazini ne mudiru wa hele jumba la Dzihiro linu eza sababisha haunesa harumu wa ORTC ezendao nai no kosefu wazana wa Dzihiro zilio haruma hele jumba la Dzihiro linu haruma imahadisi ya kubalia ya ORTC hajuliza ya ukai matabibu kwa tinazana za ujihifadhi no wade wa COVID-19 wakatika wa hospitali ya Mitamihuli ngio miongoni mwe majumba ya Dzihiro yalahiki yo wandu walona owadeunu. Habo rivumbu wawezi andikia na ono wade wa COVID-19 dohenesa uka wandu wa nyumeni wakana wadeunu wende na ubona zinu deza shaishi wane wizara ya Heswiha ezilera 20 na zine zinu na ridunge umjimliso wadzimane mudiru jimla wa Heswiha Abubakar Saidanli. Kwa leo ripara wandu waili wavia waskwana wadono wandu waili wavia wano waparhana harmoishi wa shangazija alhamdulillah rabbil alamin ripara rukumi wabona haima rukumi wao sita waparhana harmoishi wa shangazija wararo waparhana wa shawanzuani na mmoja parhana harmoishi wa shamali mshukuri yao subhanahu wa ta'ala karapara nyafati harmoi masua yo mararu onrodu ngao pia harmoi masiwa arusiti ni nasaba harmoi arusiti nasaba wao 61 ngwaramweshi wa shangazija 6 ngwaramweshi wa shanzuani na mweshi wa shamali kasi mruarimudu ngao ama majumbe ya maziri ya tu kena mru moja yongi ya mwela kutali ya sambankuni na mru moja yo gena usaidizi wambu malahoni ya dunga mru 66 harmaru 66 wao 60 ngwarudunga mweshi wa langazija na mru 6 harmweshi wa lanzuani harmweshi wa lamali kasa mru ngao dahoni. Kwa hizo tukufu haumbulu wazi likoli wizara yao nono kebushiri yao mgio mwema likoli wanazioni na mafundi na washadidisha amba lazima riste zanzima za rengwa za wana na wadono zanzima zote zivi wakati maski hauzuri na kila wakati deosa mihono na maji na sabuni au na solution hidroalkoliki au na tena dongo wanapanza nkangero moja ili namna shindari jifunguze mtambaliwa bungu harmazi majumba ya maliko liatu na harma inti ile rujue ilawa harmazi tambuzino rehunde inti yatu. Sheikayo shende sawe barnamaji ya wana ne makafa shitanyari shamkonti wane wahe barnamaji inu ikawonesa zehazi zafanyishi hau mahaziwi zili na 20 nezijauti luanziani mahaziwi zili na 20 na mweja ikashwabaha ya ujadidisha maarifa uhusu omshashizo zihasara zijao hemibadiliho ya hihawa mahadisi ya fanyishi hai hopnuid hadhuir wakala wa hepnuid na naye waziri wa hezi habari za ndani. Nardungu tasi habari wa Mariam Ali Ridwane mapicha ya Salim Zarkashi. Harimo mkonti unu wakaudungwa hanzia za video conference no wali yonzuani na mwali ukahonese barnamaji ya honjeza maarifa juma mhafifisho zihasara zianlikia nao nombadiliho wahe hawa mada zinji zibiriliwa harimo mkonti unu minhum dotan la moswarifu zihasara za himakafa harima muda mle nezena mna zonsi zo hifadho wakazi
Sina partenaire wa PNUD, notamment harmaye projet ikao biolojia kwa ZEP. Fanya hazizi njiko wanwenjo kwa ziji shale mzishi ambaye mziono. Kabala hazia kwa ZEP silozima mroda hisha mwono harmaye wade unu heli warenga fufu. Shanga warenga fufu harma hazifanywa rekada harmaye demand, rekada harmaye université, météo. Waleza donc leo kwa jara fanya comité de pilotage. Kuangaliza zafanya muhajana, za kaza prevale zafanywa. Rizirasmishe alafu rivalide tena na plan d'action ya 2021 ili waje washinda wafanye hizo activite amade rizahamu. Haziza hatu rizifanyao harma project zinungizo zinji. Ngabo hazikao izonga tsahori unjiliane hama leo ngabo hazikao izonga tujua zifanyishie ni wanubao teletravail wandu wa kenzu muono leo rika hadisi na wandu wa mwali wandu wa kamwali na wandu wa kanzuani donc de namna leo parce que wadi uni lazima ni rifundishie rienshinuo na hanze barnamaji yinu iwaswidi ya serikali ya Komor ne PNUD ne lesamdo kuishughulihani hao no ulanga wajitole ya hauharami ya barnamaji yinu hamilioni mengo mfukare na mengo 88 fedha ya Shkomor ili wanane makafa ya Tsolaha. Wanachama wa heshika ya usukani shawanane makafa wa helisi wa la mwali wadungu ya mahadisianu hanzi ya za mapicha barnamaji zinji zionesi wa wakahadhir wakubalia na ya ukaange la dhimu waundu wa jumba la hekozepo harumale si wa la mwali Munibu Amir na Bakar Kasimu. Hamawasiliano ya mapicha de wafanyishiha muonano wapangwa na ishika usuka ni shai barnamaji makafa. Muonano wa rengi wa fuvu na iwana shama wa ishika oshino minu humu imudiru wa wilaya ya Bonovo, bandu za mamera, mbawa za hifadhi za imaraia, bewa jau na ishika oshangazija nena shanzuani. Zakabaoni, deuo na zihazi za fanyishiha rangu mgionziani wa barnamaji no mwa 2018, bewa jau na zihazi zijotilwanziani mwa uno. Miongoni mwa zihazi zijofanyishiha hunu mwali, domua holi jumba la kozepu hadaraja ya mwali. Hazi zijotolewa mapesa na likungumanyo la majumu ya madaula maendeleosu ni PNUD. Ni proje ino proje ihusianao iwanao na uhashirisha iwanadamu wa emasi wayano na ulawana na suala linalongolo ya hii changement climatique yani kawa ihawa ibuzu hao au zi tambu zingine zidongo jo zija maori volcan maori tsunami au tremblement de terre au mvua nyingi ngole inondation na zabaki babo ulawana na zinongo za hijiri 2012 ngazja na wema soyabaki babo ikomori wandu handisa ufikiria ama ilazimishwa wandu wapreparewe wandu lazimishwa na imaranya wao ile washinde nekano ngomoro zino zija wandu washinde wane nazo uparia iwarumishi wa ihifadhi ya imaraia nchida nena makazi itotungeza ihifadhi ya imaraia wakati wa makafa. Ezi twazambwa za banvu ya miji ya bahari zirende hamahala ya ulata majaya nungo ikaunga imenyao ulanga wa baharini. Jawad Abdu na Ibrahimu Mkababu. Womlati wa wahemaja ya haruma ezitwa zambwa ngo sababisha wa hasara zingi hosoni mwe maadini yobarini nubavuni mwezi hasara zinu duhumena yesura ya huma halani hahema tembezi hazinu ya serikali watianzi yani mbawa ya huswarifu ya majaya ngiyo nziro harme dunia kamili au kaya ye ujere ye majaya harme dunia zinaweza mbeha nziro na impact nziro haku uruvumu harme bahari shabunga wa impact zinji harma husu umjerenai wa heye imajaya yago yo demande gouvernement wa tanabai wa hunduka zenongo izongizo nziro wa créer agence inuleo agence nationale de gestion des déchets ikaunga sina 5 mois rangurlovan ikaweza domana za hatu ndizo rijeri hense nishinzi ya hena mnaladhimu wandu watenziani wandu wajere wandu watartibishe imajaya ili wandu wahunde faida yatsimenye wamahalani ezeno weka udozimenye hawa umuhifadhi wa hezi twazambwa ngo husu wandu wansi no haina mzimandasi ngupasi wano msaada wa hahe uli uhifadhi wa ulanga haboka ze faida za hatu sonsi.
Mtaalamu wa hazi za malozi hatianziani fikra ya ufanya maboya ili uyabeha haruma mkabala wahi imbwa ya humraya wa Lazare mutamudunzwani umuhimu ndo ukazi mfizi jehawinji haruma imikabala inu ili walozi washinde wahunde mafu na mema. Abdallah Haribu na Festidinara za Fison waendelea na utasi habari. Kiasi ya metra 1500 zangwe de wazifungao ile waendre wazitie baharini. Fi zo javani walozi wozisika bila uenda mbali. Rado waena faida nyengi juu la walozi. Rado mtu para faida maana daire mtu kende mbali ya vili mtu kamenye gash jengi ya raruna ikavu ijiri antongo wara doshka musifunga uire au wananyo walukambalo tujua huu wahurenge kama. Mutaalam afungao zingwezini ini hazi ikao ayandrisa harma insi ya bushini. Nchi somo nyangu bushini harma shirika rongola li pêcherie de Nosibe harma bateau de pêche. Toku makatna janzwan hunu wanaka hulamba wa mwananyinyi baharini chija hunu chija chijipara mba wa muvenza bahari chija chijipara kama mlozi maana harma mujini kensio de hazilio on wavo chija chijipara mlozi doko chija chipara na tekniki yangina ya radozini maana radozini tsazona bushinzini ntayona bushini tione de komor hunu tiona kiasi ya mabunku 10 yangwe diafungwa ovani ne na maboya ile wajue wendre waitie baharini na wao watovenza isifanye muda mwingi. Ndreani mengoni mwemiji 26 ya helesi wala mwali wakazi ngwanshio tambu za maisha hawikao kabati pare yendao homjini hunu wala mawasiliano. Munibu Amir haruma maelezo. Hamawasiliano ya mapicha de wafanyishiha muonano wapangu wanaishika usuka ni shaibarna maje makafa. Muonano warengi wafuvu na iwana shama waishika oshino minu humu imudiru wa wilaya ya Bonovo bandu za mamera mbawa za hifadhi za Imaraia bewa jau na ishika oshangazi ja nena shanzuani za kabaoni deuo na zihazi za fanyishiha rangu mgionziani wa ibarnama jino mwa 2018 bewa jau na zihazi zijotilwanziani mwa uno. Miongoni mwa zihazi zijofanyishiha hunu mwali domua holi jumba la kozepu hadaraja ya mwali. Hazi zijotolewa mapesa na likungumanyo la majumu ya madaula maendeleosu ni PNUDs. Ni proje ino proje ihusianao iwanao na uhashirisha iwanadamu wa emasi wayano na ulawana na suala linalongolo ya changement climatique yani kawa hawa ibuzu hao au zi tambu zingine zidongo jo zija maori volcan maori tsunami au tremblement de terre au mvua nyingi ngole inondation na zabaki babo ulawana na zinongo za hijiri 2012 ngazja na wema soyabaki wabo ikomori wandu handisa ufikiria ama ilazimishwa wandu wapreparewe wandu lazimishwa na Imaraia wao ile washinde nekano ngomoro zino zija wandu washinde wane nazo. Uparia iwarumishi wa hifadhi ya Imaraia nchida nena makazi itotongeza hifadhi ya Imaraia wakati wa makafa. Garenda una utahasamaha uhusu utasi habari rahenda na udhukuru hasitlafi za kitekniki ngarijo henda na urejei na habanu angalizi watukufu dorikaza ukifu ye taarifa habari na mbete masi umema kwa zinane ORTC.